Мне большая честь встретиться с вами. Заместитель министра иностранных дел, помощник по политическим делам, господин Попов. Hürmetli Prezidentimize Kırgızstan'a hoş geldiniz. Siz bilen güzel oturağınızda biz abdan kuvançdayız. Sizin gelişinizi, büyük saparınızı biz kökünden kütüyoruz. İki memleketin ortasındaki memleketinden belki 28 yıldan belki birinci Joğurtu dengeli bir sapar. Sizin bu saparınız iki memleketin ortasındaki hizmetdaşlıkta bizim dostluğumuzu beklemeyince abdan çok teşekkür ettik. Abdan televizyondan bu biznes forumunda gelecekte özlemişim belet bulursa kararlarının bizim egemenli memleket olduğundan beri memleket abdan жақсы келіп койка Kореya Hidarалық қызматташу агенттігінің ішмердігін біз жоғарыдан болып алайыз. Memleket болғандан бастап 48 миллион долларға жақын грант жардамдар болды. Жанындағы жоғары болып разылық білдіремін. Ama ең негізгісі бізде ири чоң тәсірді Корея диаспорасы бар. Олардағы өздерінің салымын Кыргызстан өнігішіне қосып келатышат. Арасында ири қоғамдық ишмерлер, оқымыштылар, бизнесмендер бар. Алардағы біздің екі мемлекеттің ортасындағы достық екендігіне, біздің қызматтастықты тереңдеткенге өз салымдарына қосып келатышат. Hoş geldiniz. Bizlerden kuvançlıyız. 키르기스탄은 대통령 각하의 영도를 아래 민주주의를 통해서 국민의 단합을 이끌고 개방 정책을 통해서 경제 발전을 이루어가고 있습니다. 그 점에 대해서 경의를 표합니다.
장관입니다. министр образования, 교과부 장관입니다. министр транспорта, 도로교통부 장관입니다. министр сельского хозяйства, 농업식품계량부 장관입니다. председатель комитета по информационным технологиям, 정보통신부 위원회 위원장입니다. заведующий отделом внешней политики, 총리실 국제국장입니다. замминистра иностранных дел, 외교차관입니다. Депутат парламента, он возглавляет дружеский комитет между Кыргызстаном и Республикой Корея. У нас тоже первая женщина, она возглавляет нашу. 키르기스탄 측에서도 가장 앞에 계셨던 분이 바로 한 키르기스탄 청소년협회에서 김기선 의원, депутат 김기선, 금태섭 의원, депутат 김태섭, 이용호 의원입니다. депутат Ильенко, 외교부 차관입니다. заместитель министра иностранных дел, 총리 비서실장입니다. помощник, действующий помощник, 총리 외교부 помощник 차관, по внешним делам в правительстве. 키르기스탄 주재 대사 Знакомы? Еще раз. 반갑습니다. Мы несколько встречались. 몇 번 만났습니다. 정무실장, Мой помощник по политическим делам, 항공정책실장입니다. заместитель министра транспорта, 무역위원회 상임위원, заместитель по экономическим делам, 총리 공보실장입니다. мой пресс-секретарь, Добро пожаловать. 의전국장, шеф протокола, Добро пожаловать. 환영합니다. 의전 비서관, помощник протокола, замгин директора Министерства иностранных дел. Рад встрече. 만화수장 분이신가요? Это может быть Манас? Это образ Сепаса Манаса. Обычно наши стараются не показывать лицо Манаса. 보통 키르기스탄에서는 마나스 장군의 얼굴을 그리지 않는 것이 양해각서에 서명하시겠습니다. Sizler de yeni aile dolmacı boyunca videorolikte 이병찬 PM께서 진행해 주시겠습니다. Kırgızistan Kore'nin аймақтарды өніктіру, санариттештіру жарысына Koreya Respublikası'nın salımı жетті. 일반항로 사업 종료 시 동마 Менин айылым Семайыл 운동 улуттук программасы 주민 살리지 대선을 기대하고 있습니다. 정말 요청한 소득을 올리도록 했습니다. 마을은 깨끗해졌고 교통도 상하수도도 도시에 훨씬 더 공급하는 문제를 꿈꿀 수 있게 됩니다. 이 정신이 지역개발 사업의 성공을 이루게 하는 일산은 정말 아름다운 나라입니다. 마을 선정을 위해 마을의 도로들을
복귀하겠습니다. 그게 우리 가족이, 우리 마을이 더 나아가